Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Kayab Cubs Beach Resort. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Mapantayo ag beach, nanang. Kasta ti ko na ni tatangyaw, pang year-end outing tayo kanaw. Mayat nga ro da. Iso ang makitsinda ta, Rosa. Gumatang ta kanumutin iti maituno a karni kan ikan. Wan, nanang. At kanugayam ka anakan ni tatang mo iti may sadakal a resort iti bawang. Ijay iti papanantayaw. Ay, wan Asino kadakwada ka anakan da? Ni Maria kano nga anak da kini kasinsinda litang. Wan. Nabayagan ijay, nanang. Kung nangarod ni tatang mo, overnight tayo kano ijay tap no ma-enjoy tayo. Anyan? Kasaon na lang kano ni tanod ugo ka mangkita dito balay kan iti balay yun no rabi ay. Ay, sua? Awan mo't kit iti parikot? What? No adaman mang loko dito'y dayo lang. Sige, nanang. Uray kat adamat lugan me. Ibagak kan dumeng. Un Angam na amangan no na ibagang ni tatang mo kan dumeng. Naibagadan sumarot ang nagawid akta check up tilugan. Excited ak dom. Nabayagan adi napnapan iti beach. Kasano, danda ni awanan para iti bagi. Agtrabaho matlatan na tao. Isungarod na panunot ka no ni tatang. Nga year-end outing tayo ita 2022. Itilasod ti pandemya, saan tayo nakalaliwak saya pulos? Isungarod ti nakapanunutan ni tatang. Una, kasapulan mo't da ita. Change environment ako nada. Talaga kasapulan mo ti bagi ti pa nag-relax. Gusto ba't kat di? Kasapulan ti panag-relax. Panag-relax iti panunot, kan pisikal bagi. Narigat ti may stress lao na Tamay summer lang na ito apakaalan iti sagubanit. Ti nalabas apan nakariribok ti panunot. Ramaramon na ti pisikal bagi. Ila. Mas kasapulan manen na ito. Pagustuhan ti bagi, no makaturturog. Tapno pres kunton
ti panagriing. Napintas na panunot na ng yukan rosa ang negosyo. Ang mainayon iti punerarya. Wan tatang. Ure kasano. Ada pagistambayak inton saan ako na chairman. Adamet katalikday ti punerarya. Wala tatang. Mabalin nga't addanton ti kadada iti resort. Ado ti mapanijay tamang rugin ti summer. Parang napintas ti taray ti negosyo. Ken biyag tayo iti dati isasangbay ti 2023. Wala. At tayo muteng iti normal status. Kalpasan ti nasurukadwa tawin na pandemya. Nga ron. Ngam adaw ti mangidayaw iti kabi iti rarang ay ti ekonomiya tayo. Awan mo ti kasapulan pa ay ta adamat ang dagiti kati jesijay. Mabalindaan ti agawat kadagiti bisita. Oy. Mabalintad ti agawat iti bisita dyan. Indamot ang iti shade nga anday ti playa. Sanda basta baybay antipunerarya. Tadakkel mo ti naipuunan tayo ni Jekag. Sa bagay. Ken san mo tanas ken nga ipamaysam ti matang mo ijay. Tasan mo't ngay naldaw nga dagkasapulan iti serbisyo na. Oy. Sayang ti gastos si Jay no mabaybay ang doming. Wala. Ni, pag-iso itata, kalgaw. Ado ti mapanagpalailang iti iti baybay. Iniron no may alawas. Kahit nasawen, umadon dagiti mapanagpalailang iti baybay. Dahil ta siguro tinakapanunutan da iti beach resort. Ngam kinunak, asan da nga'y batan yan negosyo ni patay. Ha? Gusto ni patay. Kaduang, jay punerarya ti kahit ko asawin. Ay, wala niya. Negosyo ni patay ang makuna. Ta natay ti customer. Agam nadaduma. Kasla mailunod ti kasta negosyo. Na, pagkunaamay, Wala, ta sana malikli ka na panunutan ti daduma nga ikarkararag jakin ko ko iti punerarya. Ti kaadalat ako mamatay. Tapno nataray ti negosyo. ay, adamin di na si kamot. Saan man tatang? Sana maliklikan da ita panunot ti tao. Di bayam, panunutin dalata, di kada panunutin. Basta nadalus ti konsensya ti agnegosyo. Unmat ka diya. Ayaw gaya. Kasano di plano yung seniors nga agawteng. Bits samot ti plano yung papanan. Wen makamo ni nanang yo, tay sumot ti presidente. Unaan na kayo, nang iti taga sa balay barangay. Ay siyempre, ada sponsor da. Kit maya tay resort tayo tinapili da papanan. Mayat nga roda. Kumita adagos ang daro sa kananang iti beach. Ay Kahit na kayo nga, ya senior dito nagbugsutan. Amang ilibre na nanang. ay sus, ay mamati kamot. Awan business is business. Talaga, business is business. Nagsurtidan nga. Ay supay, nangalaan dat swertida ngay. Ay sa bagay, mabalin mo, nga ikanida iti discount. Ngayon mala, kitag no kasano ta agsapol kami iti sponsor. Ag-enjoy kami mamot kadag iti pada senyor. Nakakaiso na dandanin malpas ti panagtakam mi. Ay no, panagtakam tayo ko nakuma. Tas ikamot gam ti sumublat kanyak. Ha? Ay, mabalin mo may kanida iti special discount kas nakunakon. Pinanahawan na ko ni tata.
Sakit sana masigurado no umay agduty ni kagawad unang. Malagip ko manandarosa ka nanang. Kumusta nga tandi resort nga sa Sikasunda? Mayat sa tagpasari jaya. Agsurat ak malangan, tapangurayakan ko na. Agawid ak tumot lang, no bilang umay di officer of the day. Mang panunot ak langan, iti napintas nga hindi asuratan. Manipod na lukatan di resort. Danda ni Santay nga kikita ka darusa kin nanang iyo, Domeng. Un nga ron. Urawan di bisita di resort kat masadutan san nga agawin. Ay, napintas nga minidiyay. Presko ti angin. Uray napudo ti darang ti init, analami ismo ti puloy. Uy, iswa di dan san kayat ti agawid. Iswa mapanak manidiyay. Amok no apay di damot lagawi din. Awagan tayo ida tapno maamuan tayo no apa di damot la agawid ay. May sapay da ita. Danda ni sanda sumumbat iti awag. Busy dan sa launa yan. No kasta, mapan kayaw di resort. Awan, pambarak mamut, agpalamiis kan agrelax matin na. wala. Talaga makaparelax dagiti buya ijay. Nangruna no adu ti makasisira pa guest ijay resort. Anyaman da ita na makasisira pa. Siyempre, dagiti guest ijay resort nga agandap ti lup-lup po da. Ay, da ita na. Amang ano kayat mo ti umay, Domeng. Ada mo ti officer of the day, amang kita iti barangay, kabayatan ti kadata ijay. Na kayo man. Ore, duangal daw tayo la ijay. Ngalawanin, amugmat kat, kaili mo ni Rusan. Ha? Ayaw mo ta. Ijak ilipak. Sige, duatan amapan ijay resort. Inta mamutag pala ilang. Nanang, umawawag ni tatang dito sa cellphone ko ha. Hello tatang. Rosa, kumusta kayon kananang mo dita? Mayat, awan problema ditoy, tatang. Apay ngay mawag kayo? Ay kat siyempre kumusta na kayo madanyan. Apay asyak nga iti inawagan nyo, imbes ani nanang. Amang ano di namanin masungbatan di awag ko. Kasta aya. Da kayo kan Domeng, kumusta kayo matan? Ay kwa, kaya't bitag pala ilang. Iso nga umay kami dita. Talaga? Naimbag man, kaya't yung matlati umay ditoy. Ay uwan mo na siyempre. Tadi kayo mo mauray na sumangpad iti nagbugsutan. Ay, urayan da kami sumangpat. Wen, ni Domeng. Nalaos ti iliw na king kananak ko. Palso day tatang. Na, di ka mamatay? Sa dinak pa yung awagan. Sang kauray ko ti awag na. Awan mo. Ne, naglukon. Tati na kagay mawawagan. Ada dito abay ko. Domeng, kasaom to yung asawam. Sige tatang. Uri saan kami pingagsarita. Urahin da kayo langan ditoy. Bye. Itayak pa'y dito yaklag sa asao. Apay, sino di ko nam adi mo pa'y lakasarita? Ni Doming ananang. Umay damit laang. Dito yun, ti pagsaritaan may. Uy, mayat di imbagam anak ko. Tapno umay damamot dito, tapno makita dati nagbanugan ta. Wen nga rod. Ipabukod damutan kada tayo tinegosyo. Uray ti po nirarya ide. Sa bagay, talaga mo't adi damasango dagita no tiya ay daw no kaadada kanayon ti kasapulan. Uray moral support lang man. Kuma. At damot kit di dagiti staff tayo Awan mo't kit di ti parikot. Isumot.
Bali supervisory la ang mat kumati trabaho ta, anak. Kabailan ta da ito'y. Nagdardarasan ni katuganga ka nagpaili. Sambutin na kano ti gumatang iti swimming trunk na. Purado. Ti kayat na inton malaman ti papanmigyan danan ng kanrosa. Ngam kinulak ngay pabigat main. Jak pala na isimpa lang iti mapanawan may. Naimbag na oras mo, kagawad Dumeng. Hoy, kastamot kagawan. Imbag tadakan. Ay, kababain mo't no si kati ag-duty. Idinto ta, siyak mo't din nakatukang ag-duty ta. Agawid ka kitin, kagawad Dumeng. Talagang agawin na kaon. Tapos surutak man darusa kan katugangak di beach resort. Talaga Addan Beach Resort siya. Darusa kan katugangak asufing ti akin negosyo ti dayjay. Impaglapag palabasan day ti oras sige nga rod kagawan. Makaamukan ni ti opisina. Napaw, mayat tinaalayo a lugar. Dayo ba city ti mismo abaybay. Iswasan tayo unay a pagdanagan ti panakalayos dagiti cottages. Katuan mat la kay. Kat ado, ti mangidayaw ka dagiti cottage tayo. Pasig akubo ana iranta a pagturugan. Adda para iti dwalaang ana iranta para ka dagiti ag-honeymoon. Ay, nay nagsayatan. Tatang, Atay mawag ka barangay chairman. Sino? Chairman sugpet ka no. Iji barangay Kalumbuyan. Sugpet. Talaga na sugpet ni Lumboy. Nigi pari kanuto. Apay ka na. ada ka no outing da. Dito iti kayat da pagpasyaran. Umay da nga tagpalamiis. Kano ka na? Naka-schedule dan para inton Sabado kan Domingo. Apag isaw. Nakapanaw tumutanda kiti taga-barangay na mugtitan. Wun gayam. Anya tiniramid dagiti taga-barangay na mugditan ditaw. Development planning ka no, mate. Mayat man. At daw mo ti plan wunda pagsayatan ti barangay da. Ay, naimbagdap ay. Nagpintas ti timpuyog da tatang. Napaliiw may nga awan aga-apa akas kadagiti kagawad iti barangay tayaw. Naita mo ti problema iti barangay tayo. Dahita ita ti question lakay. Kababain pa yun kadagiti daduma ka barangayan. Wapay adagijay payawan mararamidan na tinakarwan akagawan idi Kutan niya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Tadagiti met tao tinangipatugaw ka dakwada. Wen, ngamdandanin ti oras da. Mano abulan langin eleksyonen ti barangay. So nga, ano san tayo idan? Impagtasan anaimot ni Dumeng. Nikan nakitinggatang ko di daytoy. Bagay kanyak daytoy Sabung-sabungan. Panagrik na kit imubinga kiti 30 at tawin iti daytoy asuot ko. Hay! Nagbiskad ko naman. Napanak man iti aplaya. At ay tiyayin na kita'y nag-chicken itay aldaw abisita diti resort. Nagtidigos dan. Ay, makikidanggayak man wala. Ay, nawaw manin. Nagadun alup-lup kas ka na. Parparuo ko. Apo. Nagmaya tintagtampisaw mo ditas digda. Ay, anyan. Kaslawan ang yaman ka na kita babae. Nga oray makikita ti sa bali, nagtirumbang aling danda. Ay, hihi.
Nagmata talaga. Hihihi. Ay, ay, ay. Ay, Mr. Gwapo ko naman kanyak. Solo flight ako na, Miss Sixy. Awan ka duwa? Ay, Thank you! thank you ko na. Thank you, tadagayam ka duwa ka solo flight. Awan partner ko. So, sikan. Mabalin. Mabalin, susak. Oh, manin, nagkasat ako. Ay, Oh my God, Mr. Guapo. Ini ka man natin. Oh my God. Wala pa, iguhin ako na. Sige. Ay, hapo Diyos. Di mo itulog. Ngaman isuping dito igit, bye-bye. Uy, agmulmulang lang kamatlat Mr. Guapo. Tumapugtan, Mr. Guapo. 168. Wow! Ay, nagkasat ako. Nagbumayatan ti agdigos na nakadwa agwapo. Ay. Oh my God, Nahihina na mong nagmayatin. Medyo adalo mo tiyan. Ay, kasla aglanguhin itiragsa. Nga oray sa ko nga mo ti aglangoy. aganad ka lang, Tama nga numalmas ka nga agpaiso itiragsa. Awon, apas na kadwa ka. Sige. Uleg pa. Ay, naglangoyin. Ay, surutek. Di. Malbulsak mo din. Adalo mo tiyan na. Nanang! Ayan ni Ari yung lifeguard tayo! Ngay, apay ay arusa. Ay, ada ka naman malmas abisita dito yung resort! Ay, sus, delikado. Ay, sus. Ay, Aryog! Ho! Aryog! Umay ka! Nana Sopeng. Ada ka naman malmas. Inkaryatan! Ikalawan! Ay, won, Nana. Darasam! Ay, apo. Ay, Rosa. Umay ka. Mapantamat. Inta kita ano, ada may tulong ta. Ala, Nanang! Mimat gayam tatang tinarayat na kiti lifeguard! Ay, nauna yan. Nya nga binayati ka po na akong dilangoy. Iti adalam. Apo, na yan. Sis! Sorry! Kunak nga malay nga aglangoy ta si Murot kanya kiti medyo adalam ngam saan matgaya. Anya? Si Kati sinurot na. Wan, madam. Nanya lakit din ni tatang anya! Ay, impakat naman nga tan ako nak. Ay, Wala. Ay, Najay. Nalawdan ni Tatang. Ay, sorry talaga, madam. Dandani ka tinalmas ni Mr. Guapo. Gapo kanya. ay, salbag ni Ayat, akasang ka sa una. Kanya kay laki din na ya, Tatang. Imbes sa malmus kayo tiragsak. Saan mo? Anyan na dyan na tagtagainap ka. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.